Good morning, students. Vena kan tur hi chapter 5 coal and petroleum tinia. Azir laibu hi uluk takachir in lo tum don azir laibu khai nei vek toin ka ria. Kan zir lai hian coal hi khoya tanga mu nge petroleum hi inga tanga mu nge eng tin nge lo in siam ti te kan zir tlang pui dona. Ngai nom tak tur ania chuwang chuan ka thu soi te hi uluk takin in lo kha ngai thlanun don nia voi khat chau ni lo voi enga mazat in lo ngai thlanun don nia coal le petroleum te hi natural resources chu khuanu ina adwan sa leilunga omsa atanga kan thil mu te ania chuta chuanin aral thei chi le aral thei lo aral thei chu inexhaustible tinia aral thei lo chu inexhaustible tinia coal te hi thing le mau thito le na achil na na tang te in siamania chuwang chuan aral theia kan lai chua zel chuan petroleum te po kan lai chua zel te chuan aral theia tuna tanga kumza engemaza da hi chuanin natural resources te hi mithiam ten ala ral don ani kan la chuak zo vek don ani an ti ani inexhaustible resource kha kan soi fele loknga aral thei lo chi khuanu ina adwan sa leilung pian ke na adwan sa ho chu khi te tui te ni eng te hi ni a ti chuan petroleum hi lungal thei ang tho khanin thing le mau thi to te le ran nung thi to te kum sing khat vel tal lo in phum to le chung lo in phum to an ni a chu tiang chu kum sing khat vel tal le chung rila alo in phum to chuan in fossil fuels te ni a chu petroleum atan mishing ten kan lai chuak thina petroleum ti chuan petrol chaw ni lowa diesel te convert tui te spirit kan ti zong te thlona tui thlona ina a petrol man te heting zong hi huam veka chu apoi mo ni lungal thei hi awam dan chu lung ang mai na changa adum ania man lai phei chuanin an hmang na se emema rong bol na atante an hmanga rail ti kalna coal tinung tu atante tin electricity siam chona te pon mang trina kummak ta duai zathum 300 million years kalta tang khanin heng lungal thei te hi an lo in siam tana kan soi ta kang khanin thing le mau te kha lir ngi nga wang te leimi na wang te tui le na wang ten lei chunga an lo in no khom zela ti chuan chu carbonization an ti ati ania ti chuanin chu tiang chuanin lei chunga khan alo om thin ani ti chuan lungal thei atang hian alcatra te hi kan mang thina konga metal rod siam na te hi nia ti chuanin kok siam nan pon manga chu kok chu thir siam na tan pui tu thir chhun kwal na vela tan te hianin man ni thina chu tiang chuanin damdoi siam na atan te perfume siam na atan te plastic te rong siam na atan te thlak atan te in chung atan te alcatra product kha an mang thina ni tangkai em ani coal gas ti hi om poka chu coal gas lo in siam dan chu kok lungal thei an thlit fim lai khan kok an siam don khanin khami abu ro atui hu kha kan ti mai ning chu kha coal gas ti ni a man lai chuanin kum sang kha zariat som vel khan lon to na street light ti eng tu tan te no mang to a tin new year ka apa kum sang kha zariat som ni khan an lo mang dai to a ma se van ni anga chuanin thil eng
siam na kha kan mang to lo an mang to lo wa thil ti satu watan an lo mang to zok ani ti chuan a dot le chuan petroleum hi engtin nge ong mel atira chuan in an lei chung an rila tang an lei chua chuan atle sur meya tin athim adum boka arim che boka ni rim tui lo boka ni ti chuan englo chung chu lung lei khati oil khur tang khanin an la chok thin kha anita che khami oil kha crude oil and dia chuan petroleum gas te petrol te diesel te lubricating oil ti chu khol ti sang tinal tu atan an man te tin thil char na te pon mangani chu tiang chuan a thil tangkai chi sang tam takhavai ni thangin kan hmuwa chu wang chuan in petrochemicals ti nia chung te chu man ro siam nan te po fibers siam nan te polythene siam nan te plastic siam nan te vai ni thlengin kan la mang tangkaya chu wang chuan a tangkai em awangin ming pakhat an phua chu black gold an tia chu rang kachak dum an ti hialani engtinge alo in siam dan kha lungal thei ang nen khan dang lam na hret a oma petroleum chu tui pui chunga tui fin riat chunga thil nung chi sang te mi ta mu thei lo living organisms te ka an lo thi khan tui monga khan leipha leizola khan ain del thua tip zela ain thua tip zela ti chuan leina ron thil zela kumak ta doi tel alo ni kha chuanin leina del ri na kha an sa to em maya pressure na sala tuk le khatia ain del ri kha chuanin alo sa chhota ti chuanin petroleum le natural gas sa alo in siam ta chu mi hring thiam na in a mu chuak le ta khuda huanin petroleum oil khur om an tia ti chuan an lai chuak le ta an lai chuak khan petrol te diesel te aron ni ngal lawa crude oil kha a thlit fim na mun sanga a khol azir khan an thlit fim ta petrol ni turte convert ni turte diesel ni turte khatiang khan chi sang ni tur khan in an thlit fim le ta chu refining an tia refinery oil refinery hi apoi mo ta ni chu wang chuan petroleum chanchin hi angai nom ani table lo langa hian petroleum products sang petroleum man tangkai na chi sang kha ani pakhat na chuanin LPG kan ti hi ni tina erung bol na gas atana kan man hi ni in hret hi amanga chuan petrol chu lir thei zong deuh tho hian an manga chu po chu kan hret hi nga langa chuan pathum na chuan kerosene antia convert tui tunlai chuan a rong po hi a pol vek hi mo chu mei chem nan te eng chit na tan te po a man the atin jet fighter a te po jet thlona a te po in a man the ni chu ti chuan diesel ani le diesel chu motor lian ho truck te JCB kan ti ho reng le generator electric generator te khol lian chi ho a hian man ni ti chuan lubricating oil na tan man li la chu khol chi sang tinal tu kha mo grease ti thlang hian ani chuan paruk na paraffin wax ti chu ointment atan te mihring taksa in chul tur atan te chuan bati kan ti atang atan te chi sang atan man ni ato bera chuanin bitumen chu kan soi tong khan alcatra mizo ina kan ti a scientific name ajan bitumen ti ni rong siam nan po man theya tin kong atan kan mang thin ta ni chuan a topic dot le chuanin natural gas ti hi tunami ho kha lungal theite petroleum te hi natural gas ania Mizo India rama chuanin
Tripura te Rajasthan te Maharashtra te Krishna lui ti ho te kwan atama Mizoram po huan hian oil khurl mu chua to min ver na sa to mai ni ma se oil man tlak tak tak tur kha an la mu chuak lowa adu ang du anga tam kha an la mu lowani chu chuan CNG ti hi compressed natural gas ti hi a man tangkai na om zia chu ang lo leilunga lo in siam sa ve thawa khanin chu heng ang lo mi tho khani chu lungal thei product ami ang tho kha ani chu CNG ho hi mo chu kan tha thiam don ne khaile kan zir lai mor bok na atana thil poi mo mai chu fossil fuels ho hi enga tinge a that lo tak dan that lo tak na ani tlat me ni I fossil fuels chu enga ni kha coal te lungal thei petroleum kan ti ho zong kha ni ta ni khang kha kan man tangkai ma son na min siam sak dual lai hian that lo na alo ne ya fossil fuels kan man na sat po le mei khu mei a pe chuak ne ma mei khu chuanin carbon dioxide aron in siam pung zela khovel pum pui hian carbon dioxide om tur chin za ta kha atira pathian in asiam tir chin abak kha alo pung ta zel maya chuan khovel hi atilum zel ta khovel borok kha temperature kha lo sang theta lo sang zela ti chuan kan environment kan chen na khovel hi aron ti che zo ta ni aron ti che thret ta tun na po news ram kang duai te tui lian te kan thria khovel lum awang in ram kanga tui lian chu eng vai nge vurama tui vurama vur te kha vur khang om we te kha an lo tui ral zowa tui fin riat chim chin lo sanga tui fin riat lo sanjel chuan tui fin riat tui kha lo tamzel chuan a phone sang tol a phone na satol to a clip pui te lo tle zela khatiang khanin kan environment hi alo ti chitani chuwang chuan tun lai khovela mi thian te chuan in fossil fuel hi mang lo turin ma lak dan an ngai to tan to a ni jung chak na ti hi mang tangkai la thli chak na ti hi mang tangkai la an ti to ani chuwang chuan fossil fuels hi tangkai tha ma se kina alaral dona aral huna khan khovel hi la thegem khovel lum na sal tu ka wang hian kan thlai te thingle mau te achire ho vek angem chutiang chuan oma coal le petroleum hi atangkaya kan mang tangkaya ma se chatuan dai ni lo ti hi kan thriat renga a aya tha tur energy petrol thei tur kan zon alangai zel don ni kha zong kha kan zir lai ami tlang pui chu ni